Ure wari Bishop wa Synod ya Kaga Rev Mûtua na atari kwithirwa ari kamiti ya GUTAARWA makarika SHAKAHOLA na aria tukathumba batere oturo kumania na kuthingatira ndini itina njira ya uma. Rev Mûtua augite AKARWIRA giti kia MUTONGERIA kanisa iu ya METHODIST presiding bishop ndira kanya kau agatumiria na chokirete rais katho kinya ni GUTAARWA kiri kamiti iu iretongeretwe ni Rev Mûtua Musimi. Mwandiki wetu wa Tata Muthuri Muriuki atwecha. I'm excited. I'm so excited actually. I'm so excited. Ujunandi ni Bishop Dr. Mûtua akiona ni gikeno kiawe nyuma mutongeria mongo Dr. William Samuel Ruto kwithura muthurite urumo bara baketha bagitegera arimo bara bagategera mpanga iku ire kwenda utero SHAKAHOLA. So mwathani akona ngani wa gutonya kiri kiama kiu kwenda kuga ibwega ni onto president wetu kuona ngani wa gwita kiri commission yiu na ngacie jana uria mwathani agampumbithia mbone tutethaniria kwero exactly ni ate ungwa kurakarika kiria kinkaromba amiro na Kristo bonde bawendi bobwega bambike marombene na beke nyabo bangi bekoa kiri commission yu marombene nikienda tumba gutegera nteto tumenye bungwa ni ate kurakarakari na tutetherie mantu jau jatigacokerwe kairi nethira kwijoja kwendera tajau uria tumba gutethia nthiguru utongeria bwa bure bukamenya nikienda jakomba kurigirika. Amna bubu Bishop Mûtua ethwa kiuria Kristo bonde bende na witi kibono kurumira kanisa ona kenyoka gitagaka ni muriki mono kembuge a Kristo beto bukama kwima mantu jau jarari na ubona ja kanisa ina thina kana kanisa ithuki kana minister kana pastors java gwita ngugimbi bikane ni kanisa etwireo kuma kiambiriria na ngugira kanisa elitete ngugitwinde twije tonto bo kesi yeje ya SHAKAHOLA ingwitikie ikesi na bwayo ende tukenda gwitikiria kirundu giki kija gutwita na kanisa ni ithuki kana pastors ibathuki kana kiunji kithuki non tukagite na kaka inkona ja kanisa ri under attack ende nguge kanisa is there na nguge kanisa egeta na mbere kulitoria tore litawa na nande kirikanwa norari Bishop wekaga sinodi na gwiteka kaka kanisa METHODIST nionete ngwataniro no KIRI ingo shokia nkatho no kanisa yetu ya METHODIST kagite na kaka turi na thiri na itwitite na mbere kuora ibwije kanisa yetu ni rari kiri mitandao mono na kiri TV mono twina ndoa twina mateta twina mbathukano lakini mwanka mbuge kanisa yetu ni tite na mbere kuora bubwega na itukuromba mwathani kendaga atutethia kugwatanira na kuora. Amna bubu wendi bona ndi ni kuromba kitika presiding bishop kikanjeje METHODIST ni kenda mba kuleta urumwe nkuruki na kagite na kaka turi nandi twi marombene bachi tugushwa mutongeria uria ogetiria kanisa ici na mbere na turiromba mutongeria uria mwathani agatwethirwa ari wa kureta thiri no kiri na ngwataniro ndikenda tugeta na mbere bubwega kinyani ngwa no kuromba mwathani akeja kuona ngani nyani cietheti available na tayari gitikio ya presiding bishop nyani kaya wanda ndetiria kanisa yetu na mbere na ndomba kuleta reconciliation onto impendete thiri mono na impendete ngwataniro sana impendete kanisa ya METHODIST mono mutubu mbikeni marombene na burombe uria mwathani agokiria no tukathikira na no geta na mbere kumenyera kanisa yetu. Nkiripotera buru juma Tata Muthuri Muriuki.